Hawu, sanibonani wey'nsizwa, sanibonani odadewethu. Hheyi, ake ngibingelele lapho iy'ngane zakwethu njengoba nazi-ke ukuthi iviki i-Chiefs izohamba iye le eNetherland iyodlala amagemu ayo lawa nje awe-pre-season. Ya, wey'ngane zakwethu, asiqale nje ngokuthi uBobby Motaung ukwaveza ukuthi i-Chiefs-ke abalandeli abangathathi ngamawala. UBobby ukuvezile impela lokho, wathi-ke bazoba-announce abadlali isikhathi mase sifikile. Njengoba nazi-ke wey'ngane zakwethu i-Chiefs isayine kakhulu ama-free agent. Engicabanga ukuthi-ke mina-ke i-Chiefs izokhona uku-announce-a labadlali ebasayinile ngeviki elizayo from May 1 ukuya kule kwi-new season, ngoba labadlali laba ebasayinile engicabanga ukuthi bazohlukana nama-team abo kwinkontileka makuphela nje le nyanga le, basesenenkontileka nalama-team abo. So engicabanga ukuthi i-Chiefs ayifuni ukuthatha leso siqongo leso ukuthi ba-announce bese se-contracted nalama-team lawo. Sibuye-ke size lana-ke wey'ngane zakwethu nayi i-fixture, njengoba nazi ukuthi i-Chiefs izohamba iye le eNetherlands, uma ngicabanga ngathi iyi-3, ya izoya le eNetherland iyoze ibuye nge-19. So-ke kula imidlalo le ekhona, kushuthi izodlala imidlalo ewu-5 mangaphosisi, njengoba nibona ibhaliwe lapha, izobe ewu-5 le midlalo abazodlala le eNetherland. Umdlalo wokuqala-ke uzoba ngeyi-8 enyangeni ka-7 ngo-9 ebusuku. Kube kusebusuku-ke ngingazi-ke isikhathi sala kube kuba isikhathi, kodwa yiso lesi vele ngo-9 ebusuku. Ngingazi noma uzovezwa noma ngeke uvezwe, sisalinde ukuswa. Owesibili-ke lo mdlalo uzobe udlala ne-Veterans FC, ya khona le eNetherland. Sibuye sodlala ne-FC Utrecht ngeyi-11 ngo-4 ntambama. Iwona lo mdlalo ngathi-ke wonke umuntu uzongena oyobe khona ngaliya, uyobe uvumelekile nje ukuthi kungene ngawo wonke umuntu ofuna ukungena. Uyodlala impela ngo-4 ntambama. Sibuye sodlala ne-Next Nijmegen ngo-2 emini. Lowo mdlalo-ke lowo nawo uyobe uvumelekile ukuthi kungene noma abe umuntu ofuna ukuwubukela live impela iy'ngane zakwethu. Sibuye sodlala noMzolo, P.C. Zolo, Zolo ya ngeyi-19. Uyodlala ngeyi-15 ngo-9 okay sorry, uyodlala ngo-7 ntambama lowo mdlalo lowo wey'ngane zakwethu. Sobuye sivale nge-FC 20 ngeyi-16 ngo-7 ntambama. Ngicabanga ukuthi imidlalo ezobe ikhona-ke le y'ngane zakwethu kulelo langa. Ngiyabonga, nisale kahle.